बे समाव रायजो सभानि एमपिनि सायाव गिदिर बिबुंथि होदों बिथां इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे फैगौ जे जानो गोनां जे रायजो सभानि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा दाबि खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो देरहासार जागोन मानोना बे समाव कंग्रेस आरो एआइडिएफजों बे समाव बिथांमोननि एमएलए फोराबो बे समाव भट होगोन एबा मदद खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा जे बेवहाय एनडीएनिल' भट बेखौ मोनगोन बे नङा नाथाय बे समाव कंग्रेस आरो एआइडिएफनिफ्रायबो जों मदद मोनगोन। जोंहा फोथायनाय दं जे बे समाव बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो बे समाव ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया खामानि मावदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव एनडीए एबा बीजेपीजों लोगोसेनो कंग्रेस आरो एआइडिएफआबो बे समाव इउपिपिएलखौनो मदद खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा। बे समाव रायजो सभानि जे मासि एबा एमपिनि मासि बे एमपिनि मासियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बे समाव जे बिटिसि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथाखौ गोजौ फारसे बाथ्रा बुंहैनो थाखाय रायजो सभानि एमपिनि जोबोदनो गोनांथि जायो आरो जायनि थाखायनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बे समाव जे गोख्रों भाबै बे आयदाखौ लानानै सानगासिनो दं आरो नायबिजिरगासिनो दं आरो बे आयदाखौ लानानै गुबुन राजखान्थि दोलोजोंबो सावरायनाय हाबाफारिया सोलिदों आरो गोबां राजखान्थि हानजायानो बे समाव मदद होनो थाखाय सिगांदों होननानै आगु बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा। रायजो सभा সাংসদ এইবাৰ ইউপিপিএলে ল'ব সেইকাৰণে ল'ব যে আমাৰ অসম বিধানসভাত 7টা এমএলএ আছে আজিৰ দিনত আৰু বিটিসি নিৰ্মাণ কৰাই হওক বিটিআৰ নিৰ্মাণ কৰা কথাই হওক আমি আমাৰ যি 5,000 মানুহ যে মৃত্যু হৈছিল বড়োৱে হওক আদিবাসী হওক ৰাভা হওক মুছলিম হওক তেখেতসকলৰ তেজৰ বিনিময়ত পোৱা বিটিআৰ বিটিসি ইয়াক ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে ইউপিপিএলৰ প্ৰথম দাবীয়ে থাকে সদায় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যাৰ কাৰণে আমি 7টা এমএলএ আমাৰ হাতত আছে। আমি যদি অহাকালি বিজেপিৰ কোনোবা প্ৰাৰ্থীটোক আমি যদি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পঠাব লাগে আমাৰ স্পষ্ট ডিমাণ্ড আছিল যে আমাকো এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ দিব লাগিব আৰু আজি আমাৰ 3 নম্বৰ যি আমাৰ মানে প্ৰাৰ্থী হ'ব এই 3 নম্বৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে কোনোবা অকল বিজেপিৰ ভোট লৈ পেলাই আমি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াত নিশ্চয় আজমল ডাঙৰীয়াই বিশেষ কৰি আমাক ভোট দিব লাগিব, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাক ভোট দিব লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ ভোটৰ দ্বাৰাহে আমি যদিহে আমি জিকি যাওঁ তেতিয়াহে আমি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব পাৰিম। কিন্তু ইউপিপিএলে এইটো বিচাৰিছে সেইটো নাভাবিব কিন্তু এনডিএ আমাক মানে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পঠাইছে ইটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰো বহুখিনি অৰিহণা থাকিব, আজমল ডাঙৰীয়াও বহুত মানে মৰম বা অৰিহণা থাকিব। এইকাৰণে থাকিব যে তেখেতসকলে এসময়ত আমাৰ ইউপিপিএলৰ লগত ক'ৰবাত আমাৰ ভাল সম্বন্ধ আছে, আজিও আছে, ধুনীয়াকৈ আমাৰ কথা বাৰ্তাও চলি আছে। ধন্যবাদ।